Maikutlo a ile a thulamela ho basebetsi mmoho nakong eo ba neng ba feletsa wa mphato wa bona Busisiwe Mjwara eo ba mo hlalositseng e ne le lepolesa le na le boikitletso mosebetsing wa lona. Mjwara ya neng a dula Hilton Midlands o qadile ho sebeletsa sepolesa ka selemo sa 2008. Bekeng e fetileng o bile le kabelo letsholong la ho batla batho ba ileng ba kgangwa ke metsi nokeng ya Umsunduzi. O hlokaetse le ntja ya hae Leah ya lekala la K9. Ba lelapa ba saretswe haholo. Safisa ukuthola iclosure ukuthi ngithola umuntu ozongichazela asho ukuthi nakho kwenzeka sasuka la kwenzeka ukuthi vele lokho ngeke kusamvusa but ngicabanga nami kuzongilapha kulokulimala engikulimele. Basebetsi mmoho le yena letsolong lena ba re ne le motho ya sebete haholo. We were gutted, heartbroken to hear of the loss of Busi. She was an inspiration to the younger generation and very precious to us. She served with passion. Letona la sepolesa Bheki Cele le latotse bosetla ditlaleho tsa hore sepolesa se ntse se hulanya maoto mehatong ya sona ya ho thusa mahlatsipa a dikgohola. Kwalandwa amasosha, kwalandwa amaphoyisa kametro, kwalandwa amaphoyisa omgwaqo RTI, kwalandwa zonke lezo zinhla zabantu. Labo bantu balandwe ensukwini ezimbili iqaliwe uhulumeni lo. Mjwara o siya molekane le baradi ba babedi.